Samuel Ndongo Njoroge. Mbere ya mucirithania wa igoti nene Professor Joel Ngugi atatuayane makanire thitango icio na uguo cira ucio wambiriria guthikiririo kuria aira eri marugamire mbawe-ini gutariria kiria moi. Wa mbere kuruta wira auma Lydia Nduta uria utariirie uria Ndung'u ekwagira mutumia wake ni ari na thiriti ya kiwendo na mundurume umwe uria atumagira ndumiriri cia kumuguoyohia. Wakeri auma ndereba uria wakuaga Ndung'u uria ugire ria mwisho kuona mwikuirwo ucio kwari mathaa manini mbere ya giko kiu gitafanio riria Ndung'u oyanire na andu angi atatu ngari-ini yake na magithie kuria we atoi. Pia nipatie funguo za hii gari tukabadilishana, lakini sasa akaniambia bibi yake hatakuwa analala na hii vijana zinaitoyee hizi hawaje tahiri. Temperature yake ilikuwa juu sana. Ilikuwa juu sana hata sikusema lolote. Kuniambia hivi tu nikanyamaza. Alafu kaniambia hata hautaenda nyumbani unipelekee hii gari mpaka apartment huko. Na usiende nyumbani sababu naweza kukuhitaji na uzizime simu. Kwirikanaga Njabi ambire kunyitwo migwate ni murume mari nangi makimunyita kia hinya na thutha ucio makimuitiriria acid mbere ya arogotetwo ni andu a wendi mwega aria mamuguthukirie thibitari-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.